Ke a le dumedisa batswadi ba ka ba ratega mo lebitsong le le maatla la Morena wa rona e le go Jesu Kriste. A re rapeleng mo lebitsong la ntate, lebitsong la morwa, lebitsong la moya o mokhethwa. Morena le modimo wa rona le hoseng ha letsatsi re o leboga Jehova, wena o kileng wa re lota ra ba re fihla mo sena sebaka re bolokegile modimo matla ka moka. Papa re a leboga, re leboga tshireletso ya hao, re leboga le mogau wa hao. Re sentse ne re tlo bona mangwalong a hao morana le modimo wa rona o re thuse hore mantswe a re tlo a balang a mabose a tsene dipelong tsa rona, e opie a mabe o a latlhele ko ntle, gobane mangwalo a hao a re thusa, mangwalo a hao a re fodisa, mangwalo a hao ha no tswa molomong wa hao morana le modimo wa rona a se dire modiro wa ona, a re borena ba rena bo ye ko tlase, then ho tle wena bo godimo modimo matla ka moka. Tlhonolofatsa tse tsotlhe mo lebitsong le le maatla la Morena wa rona e le go Jesu Kriste, amen. Sontaga ke sontaga ya dipalema, lengwalo la rona re tlo le hwetša mo bukung ya Mateo 21 verse 2 to 3. Yona le balega ka tsela e sehlooho, Jesu o a thabelwa he a tsena Jerusalema. Yona e balega ka tsela e, a ba laela a re, Eyang motseng wola le lebanego le wona, gomme he le fihla le tla hwetša pokolo e tlemilwe, e na le pokolwana ya yona, le tlemolle le di tliše go nna. He motho a ka le botšiša, le mmotse le re Morena o a di nyaka, gomme o tla napa a le neela tsona. Amen. Yeo ke palo ya lentswe. Kgaogelo ya Morena wa rona Jesu Kriste, lerato la modimo le kopano ya matshediso a moya o mokhethwa a di be le rena ka moka. Amen. Batswadi ba ka ba ba rategang le hoseng ha letsatsi re tlhakana le lengwalo le le bolelang ka the King's triumphal entry. Le re lentswe la modimo le re Morena Jesu o tsebile gore nako ya hae ya go bapolwa e tlo fihla. He has already prophesied about his death. That is why ba re ke the road to Jerusalem. Batswadi ba ka, Morena Jesu o botsa barutiwa ba hae hoseng ha letsatsi o re sepelang le motseng o le lebaneng le re he le fihla le tla hwetša pokolo e tlemilwe, gomme le na le tlemolle, e re he ba le botsisa gore le isa kae, le ba botsa le re Morena wa itlhoka. Batswadi ba ka, Morena Jesu o be a ya Jerusalem who you fulfill what the scripture said. O be a nametse pokolo go bontsha gore o be a sa ya ka ntwa, o be a ile ka peace, because ba re pokolo is a symbol of peace and happiness. Le re lentswe la modimo le bona bana ba o be a ile le bona bana ba romile a ba ka ba mmotisa gore why o re roma gore re ka mona re late pokolo, because ba bone gore this man was a man of God, this man was a son of God, this man was a sovereign, o be a na le borena mo go yena. Le re lentswe la modimo le re Morena Jesu o ile a namela pokolo a ya Jerusalema. He a fihla Jerusalema ba re ebile le thabo le legolo, lešaba le ne le tletse mola le kgobokgane le thabile, ba re ba ba mala diaparo, ba ba mala matlhaka e le gona go ba mmontsha lethabo. So batswadi ba ka ba ba ratega, le re lentswe la modimo le re e le pass over, and everybody was preparing for the coming of Christ. That is why le lentswe la modimo le re a se ba botlhe ba batla go mmona, a se ba botlhe ba batla go bona mmušo wa hae, a se ba botlhe ba tlo bona kgalelo ya hae le letago la hae, because ba bangwe re tla be re sa itukisa, re tla be re se prepared. So Morena Jesu o tlile go tlo serve purpose mo lefatsheng, o be a tshwanetse gore a bapolwe, a shwe gore nna le wena re tle re tlo bona bophelo bo sa feleng. Amen. O re mo Zakaria 9 verse 9 o re thaba lena masione, tlhaba mekholokwane lena ba Israel. So batswadi ba ka ba ratega, a ke tsebe gore nna le wena re itukisitse na, a ke tse gore nna le wena are we prepared na,
re lokisitse dintlo tsa rena o re lokisitse dipelo tsa rona na? Because Morena Jesu hatla le go tlo bona dintlo tsa rena, o tlela dipelo tsa rena, o tlela ba ba lokisitseng dipelo tsa bona. So batswadi ba ka ba ratega, Morena Jesu o tlile go tlo re lokolla. Morena Jesu o tlile go re fa khotso. Ba re Morena Jesu he's coming to forgive those who will cry for him for salvation. Amen. But God has a plan for us, batswadi ba ka. God has a purpose for you. He was not here to destroy us, but to build us. Batswadi ba ka ba re Morena Jesu wa re ruta, o re rutile lerato. So nna le rena a rataneng, o re rutile gore re tshwarelane le gore re rate manaba a rona, go sa kgathatse gore manaba a rona a re khupise bokana-kana. Morena Jesu o re rutile boikokobetso le botho. O re mo Psalm 24 verse 7 o re bula mejako gore kgoši ya letago e tsene. Gobane Morena Jesu o fentse Jerusalema, Morena Jesu o fentse manaba a gae. Amen. So re santse nne re tloya ditlhokofatsong tsa Morena, a re itukise, a re itusetseng yena, a re lokiseng dipelo tsa rona. Re ska lokisa dintlo tsa rona, re ska lokisa diaparo tsa rona, re ska lokisa mo re nnang mo teng. Because Morena Jesu ha tleletseng o tla dipelo tsa rona, o batla the inner person, ha batle wena. So o ka re mantswe a mabedi a